Ćao ljudi, krećemo sa novim serijalom o Photoshopu. Kao što vidite, čekajte malo da razvučem. Kao što vidite, evo ga Photoshop CS5. Ući ćemo u njega. Stanite samo malo da se učita. Evo ga. Naravno, ovaj serijal što sam planirao da krećem, to će biti ono 3D tekst, svašta nešto i tako. Za početak ću vam prvo samo pokazati šta ima sve to u Photoshopu. Evo, kao da vidimo, ovdje u ovaj padajući prozor file imamo new, to jest novi ovaj prozorčić koji otvaramo ovako. Evo ga. I kada smo već kod toga, ovdje imamo veličinu ovog ovdje papira, tog tu, da povećavamo. Ovdje imamo piksele da podešavamo i samo idemo ovdje OK. Da bi mi sve pripremili za radnju, moramo desni klik, znači dva put kliknemo levim klikom na ovdje background i kliknemo OK. Sada idemo desni klik, idemo u blending options. Tu imamo razne stvari, odnosno pozadine. Drop shadow. Ali meni se najbolje da uzmete gradient overlay. To je to. To su vam neke osnove kod Photoshopa. U daljim narednim klipovima ću vam pokazati kako šta dalje da radite u Photoshopu. Naravno, kao što bi Cile rekao, neću da ga kopiram, ali to je to.